De verdad, tem un bruamento entre monkeypox y apapoken. Pero lang nas começar kiko a história de monkeypox. 1958 ta promebia ko ng amira un macaco din Africa ko tabating pox nang diagnostika nang tabata pensa ko ita smallpox ko ta poken pero nang ripara ko ita monkeypox. Antong 1970 nang hayo un prome hindi din Africa ko nang wag emis un poken sa ita emis un prome patient ko monkeypox nang ta pensa ko ita ela sali fe animal by cerca hindi nang ta yama tipo di malesa zoonoso ta malesa ko ta existe ding animal anton nanting pia nanta sali di animal pa hindi antong 1970 te promebia ko nang aripara ko ina ta monkeypox so ita human pox tame man mora di bisa fe tempo na tabating varios bia ding Africa kun na tabating outbreaks ultimo outbreak tabating 2017 kamin 5 años pasa ding Nigeria atong outbreak ay nata kanando pero eta menos prome outbreak pa fo di Africa tabata 2003 na Amerika tempo na tabating 70 casos sospechoso mita ker kun na toma diagnose final porta un 40 caso tem un verschil ding mortalidad ding merka nyung hinda muri dije ding Africa nandiko entre 3 ku 6% di hindi a muri dije pero nanga ripara ko un morto na Africa tem relación ko nang salud en general. Ahora que algo hop importante para nos realizar na Amerika tabating solamente nyung hinda a muri dije também é gente riba idade de 50 para arriba tá vacuna acaba para sobra de hasta me te quere 1966 8 na WHO internacional tava tem campanha para erradicar smallpox então smallpox tá família de apapox então gente que a vacuna para smallpox para erradicar smallpox não tem 85% proteção para apapox monkeypox que por ejemplo, COVID nos tem miedo, es bio, pero ahora con monkeypox, eigenlijk de 50 bij arriba, tem ta vacuna acaba.